Zulai ni som pariat thole ni ani a Manipur episode som pangana kan ngai thale don ani Manipur boy ni som sari pangana ni tareng maya naga meichia tha ani awangin naga mipui an thin rim ve ta hle Manipur boy chu khovel mipui tamberna khovela mipui tamberna India ram politics a inhnial na le national media lu tu ber la ni meka boyna chu re angin omthin ma se are len tak tak lova in kana in beina in hal le supply in dan sakle in norton na athleng le thut thut thin United Naga Council chuan darkar somli pariat chunga naga meichia tha ani chungchanga dikna chan vo pek an phut he thil thleng an dulo zialan tirnan United Naga Council chuan nimin jing da ruk atanga tlai da ruk thleng Manipur naga mipui chen area zonga darkar som pani chung nor an huai hot hemi baka hian state sarkar chuan judiciary inquiry committee adin ngal turania thil sual ti tu te chu aman ngal turani tin misual te chunga na takin hremna alek ngei turani anti United Naga Council in darkar som pani chung band an huai hota wang hian Tamenglonga Noniya naga chen na muna nun phungpa ngaya khailak na sa le United Naga Council in Manipura naga chen na mun zonga darkar som pani chung total shutdown an na yawangin Noni le Tamenglong district a nun phungpa ngai aboy hle a school college bank market le sumdon na munte khar chhun zo mania local service telin lir theiji rang podin tiran ni National Highway number somthum pasari Imphal Trujeri Bam Road te Bisnupur to Khaupum Road te Rengkai Road Tamenglong le Khongsang Road le IT Kongsongzong te po kharvekani United Naga Council UNC chuan July ni som panga a Imphal East District a sombunga maring naga meicha pakhat chu ralthuam keng misualte nan that ni nan soya poi khoi tu chu arang lamaman chuaka Shremna peturin an phut ani investigation nei chung hian Imphal East Police te chuan hun rang an dap kuala mi pakua velan manto tual thana ne na inzom nei anga an ngai bungrua engemaw zat an man bok ani thu boy siam sak zong te hi duty magistrate Imphal East ma hroi vek an ni to a thu boy hi chui chian le zuala ni theinan July ni somni pani sang ni somni pathum thleng ni sari chung police custody da an ni don ani meitei lam man thin ur state sarkar an nor he boina chuaka hian atur ber tu chu zo na thlak te an nia Manipur chungchanga central BJP sarkar ngoi rengle Manipur boina state thunei tu te poina an ching fil hlei theilo chu meitei lam minol puipon lung oi to big lo meitei meichia zatel an pung khoma Manipur state a hian arang theyang bera remna le mona om theinan atul chen ma an lak tur thu mala tura anil pei thu han soi July ni som pasari khan Manipur meichia zatel pung khomin sarkar malak na an lung oi lo le a sarkar chet mon lu tu ko wanga thin rim rual nu zatel meitei nu zatel te chuan Imphal West district nuaya Singjamai Bazar Trengin Chief Minister Secretariat Babu Para lampanin kong an zo mup maya Mase State le Central Force pani Security Force trangdun chuan CM Secretariat atanga KM ni vela la Chingamathak Traffic Junction an lo dangani An kalzel theilo wangin an movement chu chhun zom zel ni in konglai taka sit-in protest an nei Kholum lu tukara protest kalpui zel tho ni in nor huai hottu te hian slogan rang na in an out chuak CM Secretariat lampana kongzo te dan an ni chuan lung oi lowa Chief Minister Secretariat chevela ma in an lo pung khom to boka Chief Minister bang turin hemi tumpo hian an lo phut to tun naya kamen loka an pasal le an hmangai te chan tu nu pakwa te chuan he hmuna hian memorandum thelut tur le Chief Minister nena inbiak na nei tura local an ni thuan soya mase chinga mathakara li nei tur hi Rapid Action Forces le State Police Force tangkop te chuan an lo ti boya wangin
remna zonga an hmalak na chu a hlawtling lo ani na taka chuan tribal a zo hna thlak te ramlak sak turin scheduled tribe status an phut awangte BJP in hindutwa ti hlawtling tura central hmalak na an kalpui awangte zo hna thlak te nek sorna awma wanga zo hna thlak te an in lungrual tak dei thu in rel bolna hran din tuma zo hna thlak te lam an cheta dei chuan Manipur meite ya thonga chu tiang chu a thlen mai an hlau le si ani chu wangin Manipur meite minol pui hian boruak thalo hi ti rewat vat an du an phut le hnun no ni in an soi boruak thunun thuaya ngai ti hre in chumi tur chuan state sarkar chu achamuang lutuk ni in an ngai le to a CM chu bang turin an phut te hial mai Manipur Imphal district a Sombung area naga meiche pakhat rap thlak taka tha ani chungchanga mi pakwa khaman an ni to a anjinga hian meiche panga antel ni in police te chuan an soi meiche ruang hi kumsomnga borvel ni in a maya silai aka ani a inrinit lai khana chen na ina mu ani a beitu te hian atlan chet ma in a mel mai an suwa sam sevio bok ni in an soi Manipur Police te chuan an official Twitter handle KB Haikak Pamal Maningching area meiche tha chungchanga mi pakwa man an ni thuan soi ve boka an man zinga hian meiche panga an tel bok ani heti lai hian ni zan lama in ka na thleng le a tlangchi pa zo hna thlak ho kem bei tumin meitei hel som chuang ni a hriat te an ron thok chho chung ron thok chho chuan zo hna thlak omna camp an thleng trap ti in an che sual pal hlo ni in an soya helai mun hi kong oi chho tak ni in anal le boka zo hna thlak te kem atanga fit som sari borvel ni in an soi chulaya meitei an ron in zui chho lai chuan an zinga pakhat chu kong la la atlu pal hlo maya a siraya ti puak pal hlo mai chu vele a chhak dewa zo hna thlak kem pa duty te chuan an mani beitu te an ron kal ti hria in an ngai chang hala an thalet jok ta ni in an soya zan thila niya athim hle a anal hle boka meite hel tlan che hi zo hna thlak si pailam suan an chuk ta a an kap hlum nual meite hel tan hian chet lak ngei na hlol lo ni in an soi an mang ang tak zeta a hmuna chanchin thrachiang tu te chuan meite hel te hian thlabar tak zeta an mang ang an au chok hial ni in than soya mi panga vel chu an kap hlum nge ni in an soya thu chiang jok ngai chan me ka ni heti lai hian Kangwai Churachandpur district Manipura mizo hna thlak le meitei te in kana hliam tuar netin sa haukip son of kanmang haukip kumsom ni pakhat New Zealand phaya mi chu nimin July ni som pasari sang ni som ni pathum khan central OMA te ruam man na in Negrim Shillong thlanpui ni in Shillong group OMA ten atula piang an lo boi pui chun zom netin sa haukip son of kanman haukip kumsom ni pakhat New Zealand phaya mi chu July ni som pasari sang ni som ni pathum khan central OMA te ruam man na in Negrim Shillong thlanpui ni in Shillong group OMA ten atula piang an lo boi pui chun zom ani July ni sari sang ni som ni pathuma Kangwai in kana khan Kangwai atanga KM khatala Zalen phai khomi pa ho chu Kangwai zo hna thlak te pui turin an kala heta hian netin sa thau ki po hi silai le man ruwa engma keng lawakal ve zinga tela in kana mun an thlen hian silai muleng kara laya bok khupa a lain meitei ho silai mu ron ka chu adar veilama lutin liama tuara lamka hospital lama en kolni in x-ray alandan chuan atak sa mun thum adar veilam a bora le a chup veilam sira te silai mu hi atanga engemaw chen en kol ani a refer thei ani vele Indigenous Tribals Leaders Forum ITLF te chuan Central OMA hnen atran puina lekha thonin karmasa ni som pathum thlasari sang ni som ni pathum ninga ni khan aizol ron phur thlenani aizol ron phur thlenani vele Central OMA hruai tu ten lo dong songin Aizol Civil Hospital a en kol zuini a Dr. ten mun pui lampan vat tura thu ron an pek angin Negrims lam hi pan pui le ani ta zo kani Shillong group OMA president RK Zobiak vela hnen atanga thu don danin netin sa thau kip le ama kalpui tu ta chu Umroi airport a OMA ambulance ne na lo mokin hospital pan tlang pui ngal ani thu le
thei to pa an lo boi pui thu a soi Central YMA chuan van duina tok netin sat hau kip le apate a nelen hau kip te chu thlona ticket lak sakin paisa fai sing thu man pa ya atul angai nen kol na sen so polangai to sakni se anti bokani